kyabe ekyo mukola okubanga mutegoberera bambi mwebale kubawo nga mubana emboozi daife twizaamu amaani era tusaba abayakabaka ali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga wembakobye, don't just stop at watching, wabula tubasaba ba mikwano to subscribe. Amawulire genago olunako olwaleero tegaisano ganako nga wano gwe tuli mu isamba ly'ebikado era nga eriyo omuntu ava okwaganibwa wano mu isamba ly'ebikado mu bitundu eby'enawanzu mu igomba ly'enakigo nga yayitibwa. So embeera ya kiyongobero wano wabula nga atebeza okuba nga yabairemu ebye. Obwire obwa leero amawulire getufunye abataka abakoba nti bawuliro abantu nga eriyo omuntu yebali kulumusa wabula tebategeire nani yebali kulumusa era nsonga ki aye bawulire engeri y'abantu abalifubutuka obwire wabula ekyembi bugiro okukya abataka okutandika okutambulatambulaku okwebuuza ki ekyabeere ku kyalo obwire bagira okubona mu isamba ly'ebikado nga mulimu omuvubuka ng'omuvubuka yayitibwa wabula ng'ono bamukubye emigo. So kiteeberezebwa okuba nga omuvubuka ono ekyamwisiisa yabairemu ebi yabeere engire mu nnumba ey'omuntu aibemu ebintu kuba eriyo ebintu ebiteeberezebwa okuba eby'obwibi bibamwagaire nabyo ebeere ku mabbali ag'omulambo bamwagaire ne kabaatule katono kati mosquito net n'amasuka dene n'ebitabo. So tusuubira nti kuba bamwagaire n'ebitabo beere nga tebiwandiike byamu these exercise books. So tusuubira okuba nti ono yabeire amenye akaduuka ku kyalo nawanzu oba ebitundu ebyetooloire era nga nekyaviire ku obuzibu buno batandika okumubinga paka we bamugemye. So embeera ebeere ya bunkenke ku kyalo ekyenawanzu aye era nga we muli kubona abataka oluvannyuma bakubire poliisi eyiganga yeida mu kitundu kino eda yagezaako okwekebeda omulambo wabula nga wembakubye omulambo bagwagaine nga gwakubibwa nga bamukubye eno bamukubye omuto guno awemu obusiro n'obusiwa. So balowooza nga ate bali kumutaamu disipulini aye bambi emigo gye bamukubye gyabairemu engino era nga gyamutwaire mu bulamu obwensi kuba n'emigo gibairewo. Abataka ati bakoze bubi emigo gye bamukubisa zirona bamaze bagirekaawo oba oli abe ekyokuboneraku eri abantu abandi abasobola okwenigira mizenga gino era ku mabbali ag'omulambo wabeerewo akabaatule katono kati ketebeza nti keyabeire oba oli awo agiire okwiba era nga abaibi wemubaidi nti wayingira mu nnumba nalemu na sente taviiramu awo byebyo nakatimba kensiri buno gavumenti buyagabira ebyalo balwanisa omusuuda gwa malaria. So yabwene nga gavumenti kyeyakola kyali kyabusiri ogaba obutimba buno okubwa abataka. So omwene omwibi yagiire mu nnumba ey'omuntu yatolamu akatimba akensiri kano ate bo omusuuda gubaite so n'obusuuka yatolemu n'obusuuka bubiri obusuuka obumuyitisa bwobubona obeera nga oli yabusulasula mu bwanaanuuka bwawamu aye omwibi yakubye tijja kubalekera busuuka buno oba anaafuna mu 10 oba 20 kanjinadu. So embeera tabeire nangwe abataka babakateka tumubinge era bamubinze bamugema mu bikado bamukolako nga amateeka galagira nimwe mwidi amateeka oba galagira ki. So abataka basazeewo bamukola ku mbunga amateeka we galagira omulambo bagulese wano mu isambe ly'ebikado era nga wembako epoliisi eyiganga idye yekebedde ekifo kino yekebedde omulambo deno fena bagubeda baguta ku motoka amasuka ge yabeire agatebeza okuba nti yagebibona bageta ku motoka n'akabaatule koona tutwidio kajja oba buti bwafiri akabaatule kano kajja kumugasa oba poliisi n'akagabanga ndabe oba n'akaga family tutwidia yeyo ifa kye twidi nti akabaatule n'amasuka babitaire ku motoka. So wano wendi ndi ni sentebe ow'ekyalo kino enawanzu atukubire ku mbeera oba oli awo eyabairewo chairman
ekyalo ebizibu byagwire mu kyalo ebizibu byagwire mu kyalo kyange ayo okusokerala kunkyo lino kunkyo mpulira amawuli kusawa nga ndana kitundu nawulira nti galiwo omuntu yebayise ku kyalo kyange era ntwaire obuvunaanyizibwa n'atuukawo ngira okutuuka nga ndagainewo omuntu kemufu nga bamukubye omutwe bagubetense ng'era tategerekeka era tugira okulingirira nga ali amasuka n'ebitabo exercise book era twayaganawo n'akabattery era yalowoozebwa okuba nti ayinza okuba yabairemu ibi aye ate kyamukisa mubi nti ku kyalo kwene kuno kwaife twafiirirwako omutaka namba esinga bungi ey'abantu yabaire eri kulumbe ate nga nkola yaife omunaife yafa ku kyalo ate nga mutaka mukulu tutera okutyama galala abavubuka n'abakaire twakungubaga olwa munaife afiire era nabutyaka ali kuziikibwa era ntwala okuvumirira ng'okali kuvumirira so kiteebereza okuba nti oba yayenze kukozesa mukisa guno nga muli kulumbe ayingire mu mayumba ag'abantu wabanga kitufu yabeemu ibi kuba ebya byona biraganga mwibi kirowoozebwa okuba nti ayinza okuba nga yakozesa omukisa ogwa ayinza obutabanga tiyaibye nawanzi kuba nga oli ayibye nawanzi nakabere mufunye amagulire aye kiboneka ku byalo bitwetooloire kuyinza okuba nga kwe yakoze ekizibu ekyo ndowooza yatuusibwako okubingibwa bamwitira mu kyalo kyange ono yabaire ali mu myaka ng'emeka alowoozebwa okuba gati ga myaka 25 kwasa twaga kali muvubuka sebo so tukobere mu bitundu bino ebyaimwe nawanzu n'ebitundu ebyetooloire oba oliawo ebikolwa eby'obwibi bibaire bitya ebyalo ebitwetooloire bibaire mu obuzibu bw'amaanyi kuba n'amawulire genfunye olwaleero nti ena musenwa owa kyamaani munange wagera galiwo omuvubuka mulala ye baanaze ku pikipiki bamukuba bubi nabuti ali mu idwaliro enakavule era pikipiki bagiire nayo omwami oyo yalowoozebwa okuba oweena kalama era kyamaani oweena musenwa abinkobeyireku kale kiboneka obwibi buswise mu kitundu ekitwetooloire mu muluko gw'ekabira nga imwe abakulembeze mukozeewo kuki n'abantu bemukulembera okubona nga munoeza ebyokwerinda obukiiko obwa security muli nabwo nawanzu tulina omukisa mulungi nti security nwevu ino kuba twalonda n'obukiiko obugemagana ku security mu kyalo ekyenawanzu era abantu balina bali agweya mu kusigala ng'ekyalo leero kinwevu era kiri kukuku emirala ebiseera bino kyamaani mu ndowoozayo olowooza lwaki abavubuka bali kwetanira ino mu bikolwa bino ebyokwiba kuba woobona emyaka giri kusinga kuyitibwa kuba niduzi twali kuko nikesi ebuseyigale bayita omuntu yali alikugezaako kwiba bintu bya mwiduka na kwiba busimu ayira yali mu myaka gya kivubuka igwo olowooza lwaki emyaka gino emito egy'abavubuka giri kwenigira ino mu bikolwa bino ebyokwiba bali kusinga kuyita okusinziira ku bwendi kubona abavubuka balemereirwa okunoonya ekyokukola bali kwenda bafuna ebyobwereere abavubuka abakalamu kubanga ku kyalo ekyange mbakobye nti mutwala obuvunaanyizibwa woba tiwasoma otwala obuvunaanyizibwa okunoonya amagezi ag'okuyiya wakira okuba amatafaali abajja mu bikaado nga bakuzeewo bajje batema ebikaado baemereze egembeerwa aye namba esinga bungi eri kutuuka okufa lwa butenda akola nakusigala kuwuuna bwa muluudo nakusigala mu myeso era nekiri kuleeta obuzibu mu gurupu ey'abavubuka okusigala ke bali kutuuka mu bise ebyokwiba ate nga ebyegombesebwa bingi ejo n'embeerwa esinze kuleeta buzibu mu bavubuka tibali kwenda akola so kyamaani tuli kumpi kumaliza twena tutegeere abatakanga bakambwe leero ekyalo nga kikaye leero lwaki abantu webagemye omuntu omwibi oba atebezebwa okuba omwibi bamumiza musu leero abantu lwaki bakambwe lwaki leero tebakatwala eno kesi zidino abantu ku poliisi nga bakali balamu lwaki tebakabatwala abantu baniivu olw'ensonga nti poliisi etuyambye kinene aye omuntu yebamutwala ku poliisi nga bamugemye bulungi oyagana kwibiryagize abatakayo bali kuniigiranga ndowooza bakozesa amateeka bagatwalira mu ngalo era okusingira yala abaibi nabasinze kukosa kyalo omuntu yebamunigago yebamutwala ku ekiki atwala obulumi bw'amaani ino yalinga n'einuma yavuire ng'ekintu ekyo akitayiremu ebiseera wajja okweyagana nga nekireetuusa abavubuka okusigala ke bali bayita n'abataka baniiga bakati ekiba kibe oba afwe ogwo omuntu atugwerabire nekisinze kuleeta buzibu okay so olowooza ki ekisaanira okolebwa naddala okulwanisaako ebikolwa bino naddala ebyobwibi ebityanse mu bitundu bino saawa eno ekisinga okukolebwa okuyikaikanya ku mbeera ey'obwibi security ng'egamagana galala n'aba security ku kyalo babe nga balikola omulimu gwabwe ogw'okusigala nga balawuna ebyalo ate n'okwira mu kyalo okukubiriza ife abeerosi okukubiriza abavubuka tubalaga ekyokukola nti taye ebiseera byo mosobola okufuna tuyinza chairman eyo n'embeera yabaire kuno bambi atebezwa okuba omwibi
ifoto kwa nti atebereza wairenga wabere webizibiti aye batukoba mbu koti ne kakasa omuntu nti mwibi ekyo ne kisinze kuva ku buzibu nti abantu babulido nibo bono omuntu nga ali kusibula embuzi ali kulumuka nayo bakuba mbu atebereza kuba mwibi obaba ali kujikutwalira kuwa so yabene bisinga kuninza abantu so kyamanyi toyanza nenda kwogera ku kuna abavubuka batukobere nimwe abavubuka bali kuyita ino banayimwe abavubuka kirwaki abavubuka lwaki bali kubayita ino mbu timwenda kukola abavubuka tuli kwenda kukola abavubuka amena gange nize mugera kusama kuvane na wanzu abavubuka tibenda akola ndizemwe mirundi 10 lwaki tibenda akola olwokuba baderege emirimu wabona mulimo gwe 10 abone yalango kuti mulimo ayendelera mulimo gwana fuluma nabo wanana so ni kwenda bavubuka mbuti muri kwenda akola mulero mobaino wa kumuti wani oko kuva kunja paka igolo mbujitu oba okunyoka nokulikusinga kuleta bizibu bino byavuga kwenigira mu kwiba be amaina gange nize mudasi jonani ekikuletero babavuka banaifu okufa kunoma mirimo butenda akola ate wayenda okwebirungi wayenda okuli emigati ate ogaise okunwa biki ebikuleta abavuka banaifu okwenigira mu kwiba kyaletero okufa yenda ofune sente dabuchiki dabuli wosaweeye eddo okutukira okubedera okuja ate ekyokukoleza omuti ate era ebintu biba bya sente nga byenda mu eki ate ngeze disirawo kale kirikuletera ina abavuka banaifu kuba ni report yalaga government yalaga reporting nga erikulaga nti abantu emiliyoni 14 mu Uganda bali kwononeka emitwe era nga bali kusinga abavubuka bakolese nebiragalagala era wabaire wembera abakulembeze nga bakati abavubuka okukolesa ebiragalagala nadamu bitundu ebyobusogati kweyongaire bakolese endaye bakolesa pasipalamo bakolesa kayongono bakolesa emipaliso envuiri edda abakaire so buli kintu bali kunwa bunwe era tutebereza nti obo ebintu bino ne bikuvaako abantu bano okwononeka baja bayenigira mu bikolo by'omumeno gw'amateeka oli muvubuka ebikolwa ebibi biri kweyongera mu bavubuka obuzibu buliwa obuzibu buli tuli kwenda n'ebyamangu ebugege obwamangu tuli kubwa yunaino nga tukayituukana nabo nze bwenda nembona muzeeyo no nga alina emmotoka yoba esentedde nga diri awo n'ebigowe ebyente tisooka n'enfumiitiriza yaviire ndowooza kukifunira busaawa eyo ze nakuba kiba mbona nga kintuuka naye nga muga Katonda kiba tikintuukana kuba mba nka ali kikolerera so twekolerere eneriyo n'abavubuka emyaka gyemwe abajja ku Illuminati bowulireyo okutwaliza wala newe ife mbeere nka ali kibona aye mbiwulira mbu biriyo ate emiti abakoleza bano endaga ekyo kiba kya bulido buli wamu wazira kibulawo ekyo kyo kiri world wide obana naye ali yajoba president wefe nanga natikulira muyabireka okay so iwe oli muvubuka seta wano sembera wano ki olowooza government eyambe kwetya abavubuka okubanga bakomye okwenigira mu bikolwa bino government bayambe etya edese myoga mulo byokubyenigiramu edese parish development model ansobola okuba nena gwanzu kuza ku kibiina ky'abavubuka kijja kufuna sente da bwerere bali kubaga sente da bwerere lwaki temuli kwenda kwenigira mu bintu bino ebya government ebivaamu sente nemukeera ngo owokuba daisi amaina gange nize muwanguzi eriki nze nja kwawukana kuniba nange katonotono wera abavubuka enaku dino n'abali kusinga kwiza misango aye n'omulanga gujeri government yedemye okututera abavubuka ife emirimu abavubuka banja bali mu byalo nga twasomanga emirimo gizirawo wasoma paka wa nze nasoma paka senior phone ajja ku technical n'amaliriza ayo omulimo bwe yenda ogufuna kayibe ndaba kutunze bibyo okay technical wasoma ki nasoma masanyalaze kayimbe ndowooza nti baka technical ati bakusomesa obaye n'omulimu ogw'omu mutwe nga mwene weeyikiza kayi government wairoba nagwo gwa mu mutwe aye ero jja kumano ku kyalo muntu kweta kuwe 2,000 kati wobune ekyo nga yona wendo zimbe kwa kayumba ngayo muntu ali ku 2,000 ola kweta kuwe 3 omale wichi olituka liuka okuzimba akayumba so abedye mwakabuze ko omuntu osinga bet tosinga aye ne government yona yene yeberere mu eri abavubuka etule kulire ino embeera mbi ebintu byekanama abavubuka babule ekyokola so bale parish development model yomwe akola ekibiina nga abavubuka bena wanzu parish model dai katika nkobere kino parish model dida ayera abanene n'abadifunamu era sente abakulu kuigombololera n'abadisigaza mwakola ku ekibiina kuno
esente deba kuba ati mwaka kaibadiza ati myezi mukago buli kwenda alemesa moto avuka begemya mwaka kaibadiza ati myezi mukaga kati we myezi omukaga obo osobola osasula omuntu wakatandika bali kwenda obodize myezi mukaga kiba kisoboka bali batukobya sente da mwaka twoikiriza kayimangu agoba fuira ati myezi mukaga so kankomenkeza no wa NRM ono idote mali nimwe abali mu kintu ida ono wayalesi yo tidam akeru kaga ituluka okay tijja kuswika gano bambi ndiyo lisigira yazidi owe bisede mu bikado